waingize pesa, na ni makohani waliruhusu mambo haya yatendeke ndani ya hekalu. Kumbe nao walikuwa wanatimiza unabii bila kujua. Sasa Bwana Yesu Kristo anatokea sasa, mwana wa Mungu anakuja, anaingia tu ndani ya hekalu, anakuta machafuko imeingia ndani ya hekalu. Na hapo sasa alianza kusambaza, kufukuza na kusema sasa, kama vile Isaya alisema, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala na maabudu. Ni nyumba ya Baba, mahali pa sala, mahali pa kuabudu, mahali pa kutukuza Baba. Sasa anajiuliza, nyinyi makohani mnasema kwamba ninyi ni watumishi wa Mungu, namna gani nyumba ya Mungu mnageuza kuwa soko? Namna gani nyinyi makohani mnageuza nyumba ya Mungu kuwa fasi ya biashara? Munaingiza mangombe huko mundani, munakamata waishanjere wanaishanje pesa ndani, munakamata watu wa kuuza mbuzi, kuuzisha kondoo, kuuzisha manjiwa ndani ya hekalu ambao ni hekalu takatifu la Mungu, mahali ambao Mungu anajitukuza ndani. Sasa nyinyi munaigeuza kuwa soko, munafanya kuwa nafasi ya wanyang'anyi. Ilichukiza sana. Na ndivyo sasa Yesu Kristo alikuja kusudi ya kutimiza ile unabii. Hasira ikapanda ndani ya Bwana Yesu Kristo, na ile hasira pia ilitabiriwa na Zakaria na Ezekieli. Walitabiri pia kusema kwamba wivu wa nyumba yangu imeniumiza. Sasa Bwana Yesu Kristo anakuja kutimiza unabii haya. Sasa watu walishangana. Hapo alipata nguvu ya kufukuza, kusambaza wale wote walifanya biashara katika hekalu, sababu walichafua hekalu takatifu la Mungu. Ilikuwa jambo la unabii, sababu ilibidi ile unabii utimilike, na wajue kwamba sababu makohani walijua sana Agano la Kale. Walisoma unabii wote katika Biblia. Walisoma Biblia, walisoma yale yote manabii walitabiri tangu kale, walikuwa wanaijua. Lakini sasa Yesu Kristo anakia kutimiza, anasema nyinyi mumegeuza hekalu takatifu la Mungu kuwa nafasi ya wanyang'anyi. Sasa akasambaza wale watu. Samahani. Sasa wakati alisambaza wale watu na kuwafukuza, kupindua meza yao na kutupa manjiwa, walikimbia wanaruka. Sababu gani? Sababu Yesu Kristo alikuwa anajua kwamba yeye ndiye kondoo ambao atachinjiwa kwa Pasaka kubwa. Alijua kwamba yeye anakuja kutimiza unabii ya kwamba yule kondoo aliyechinjiwa pale Misri ilikuwa picha yake yeye mwenyewe, ambao atauawa katika Yerusalemu kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu wote kwa wakati ule. Sababu kondoo iliyochinjiwa pale Misri ilikomboa tu wa Israeli kutoka utumwani kimwili. Walitoka katika utumwa wa Misri na wakaingia jangwani, wakaelekea kuenda Kanaani, nafasi Mungu aliwaandalia kusudi unabii kubwa, utimilifu wa ile unabii uliotendeka huko utimilike tayari Yerusalemu katika Israeli. Wana wa Israeli tayari wamesha kombolewa, hawako tena katika utumwa wa Wamisri. Bwana asifiwe sana. Sasa yule kondoo wa Pasaka anakuja, niye Bwana Yesu Kristo. Anakuja, anaingia, anakuta hekalu takatifu, mahali pa kuabudu Baba yake, pa kuabudu Mungu, inageuzwa kuwa soko. Akachukizwa. Sasa makohani wakamuuliza, wanasema, umepata ruhusa ya kufukuza hawa watu kutoka wapi? Ni nani alikuruhusu kufukuza hawa watu? Mamlaka umetosha wapi na ruhusa umetosha wapi? Makohani ndio waliruhusu watu kugeuza hekalu kuwa soko, sababu walikuwa na pourcentage ya pesa kupitia yale commerce ilifanyika hapo. Taksi iliweza kulipiwa, kila mwenye kukuja. Waishanjere walikuwa na taksi ambao walilipa, pesa inaingia kwa makohani. Wale wenye kuujisha mangombe, kuuza mbuzi, kuuza kondoo, walikuwa pia na taksi ambao walilipa, na ile pesa inaingia kukese ya makohani. Sasa waliona kwamba Bwana Yesu Kristo anakuwa kuwauia kope, anawaribishia kope yao ya pesa kuingia. Ilipandisha hasira ya makohani, na hapo ndipo walisema huyu sherti auawe. Wao kujua kama wanakuwa kutimiza unabii. Wako wanatimiza unabii ndani ya hekalu, wakifikiria kwamba wanatumikia Mungu, kumbe hawatumikie Mungu. Bwana turumie sana. Na ndivyo inawezekana watu kupotea wakiwa ndani ya kanisa bila kujua kama wanapendeza Mungu ama hawapendeze Mungu. Siku hizi tunaona machafuko ya kila aina ndani ya makanisa. Tunaona vitu vituruturu vya ajabu zinafanyika, na watu wako wanapotelewa wakiwa ndani ya kanisa. Wanakusudia kusema, mimi niko mhuduma, ninafanya kazi ya Mungu, ninatumikia Mungu, lakini iko napotea na iko ndani ya kanisa. Mungu aturumie sana, tusaidie.
Na ndivyo makuhani walifanya vitu bila kujua kwamba wako wanapotea, wanatimiza unabii tu. Sasa walisahau kujua kwamba mfalme wa amani, mfalme wa salama, kondoo wa Pasaka ndiye Bwana Yesu Kristo, yule ambaye anakuja hekaluni sasa. Na hawakujua kwamba ile nyumba ilijengewa ni nyumba ya baba yake. Hekalu takatifu ilijengewa Yerusalemu kwa ajili ya kuabudu Mungu, kwa ajili ya kutukuza Mungu ndani, kwa ajili ya kutolea Mungu sadaka ndani, lakini waliigeuza ile siku kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Waliigeuza kuwa soko. Kusudi gani? Sababu walivizia tu pesa ambao watapata mengi sana. Walijua kwa ile karamu kubwa ya Pasaka yao, watu wanatoka dunia nzima. Wanatoka Afrika, wenye kutoka Asia, wenye kutoka Ulaya, wote wanakusanyika hapo. Sasa watakuja na pesa nyingi sana, na ile pesa, ile siku ilikuwa kwao siku ya kutajirika. Waliona pesa, hawakuona faida ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Hawakujua faida ya Mungu ni gani katika mambo haya yote, lakini wao walijua ni pesa watapata mengi sana, na yali nasumbua kanisa la Mungu hata kwa siku za leo. Sasa walipata shida na Bwana Yesu Kristo. Na shida ya Bwana Yesu Kristo ilikuwa kwa ile hali, sababu Yesu Kristo alikuwa anafundisha vitu tofauti na mafundisho yao. Sasa walisema huyu mtu kunakuya kutuvuruga na juu ya nini? Wao walikuwa na prinsipe yao, wanatembelea sheria yao, na wao peke wanavunja ile sheria. Wanafanywa kuwa, wanaonekana kuwa watumishi wa Mungu, lakini wao peke wanapinga kazi ya Mungu ndani ya ile hekalu. Ni wao peke wanafanya kazi ya Mungu, swadiza kazi ya Mungu mule mule, na wao peke wanachafua hekalu tena mule mule, na wao peke sasa tena wanasumbua tena watu. Mungu atusaidie sana. Sasa Bwana Yesu Kristo anakuja na mafundisho tofauti. Anakuja na kemea, anakuja na vuruga vitu, wanafanya vitu, wanasema njoo okazio ya kumuua ile. Hii ndio okazio ya kumkamata, sasa tutamuua vizuri sana. Hawakujua kama wako nafanya kazi ya kutimiza unabii. Mungu atusaidie sana. Mambo yanaandikwa katika Biblia. Tunasema kwamba Biblia ni kitabu cha unabii. Na unabii wote wakati kunatimilika, mtu asipofanya angalisho, kuna unabii nenda kutimilika juu ya mtu na inakuwa hasara yake. Na kuna unabii mwingine inatimilika juu ya mtu na inakuwa baraka yake wakati anaitambua. Na ndivyo Yesu alililia Yerusalemu. Anasema, Yerusalemu, Yerusalemu, ungelijua nini inahusu salama yako kwa wakati huu. Lakini haukutambua. Lakini haukuijua. Sasa kuna maadui watakuja, watakuzingira na watabomoa lijiwe kwa lijiwe, na hii hekalu wataibomoa, ambao mnaigeuza kufanya kuwa soko. Ataibomoa. Yule adui atakuja, watazingira ile muji. Ile unabii ulitimilika kwa mwaka 17 kisha Yesu Kristo kwenda mbinguni. Sasa Israeli hawakujua, na hapo ndipo Israeli walitawanyika dunia nzima. Na huko mahali walienda walikufa ovyo, waliuawa, mnajua ile historia. Na walifanya miaka 1000 na zaidi kwa kwenda kurudi tena katika nchi yao. Na waliporudi walikuta shida, sababu walikuta watu wageni wameisha ukipe nchi yao. Na yale ndio inaleta shida mpaka leo, sababu ya kutokujua wakati Mungu aliwatembelea kupitia mwana wake Yesu Kristo, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Hawakutambua, na hiyo ndio ilikuwa kilio. Machozi ya Bwana Yesu Kristo ilianguka wakati alipolilia Yerusalemu na kusema, Yerusalemu, Yerusalemu, ungelijua nini iliyo salama yako kwa wakati huu, na gisi unaibiwa zamu bila kuitambua. Sasa maadui zako watakuja. Kuna wakati watu wanafanya vitu kusudi. Anasema, nitafanya hivi juu ya ule mtu fulani, nitafanya hivi, nitatendea ule mtu hivi, nitamsumbua, nitamutesa. Hajui kama iko natimiza unabii. Na ile unabii wakati itafika sasa kutimilika, hasara itamfikia. Mungu atusaidie sana. Sasa wewe mtoto wa Mungu, wewe mtoto wa Mungu ambao umekombolewa kwa damu ya mwana kondoo, ujue kwamba unabii katika Biblia sherti itimilike juu ya maisha yetu katika njia sawa, katika mapenzi ya Mungu, katika mipango ya Mungu. Nabii wake utimilike kwa maisha yetu, iwe baraka kwetu. Hiyo ndiyo neno ninakutakia kwa asubuhi ya leo, sababu katika ile juma ya Kwaresma ni juma nzuri sana ya kukumbuka namna gani Yesu Kristo aliingia Yerusalemu. Na wewe utakumbuka namna gani Yesu Kristo alikutembelea wewe kwa wokovu, uweze kukombolewa na uokoke. Yule bado hayaokoka, ni wakati huu ya kutambua kwamba hapa ndipo upendo kubwa ya Mungu ilizihirishwa kwa ulimwengu mzima. Kutambua kwamba Bwana Yesu Kristo hapa alikuwa anajizihirisha wazi wazi. Anasema, nimemaliza misio
yangu sasa, ninaendea kifo sasa. Hata mitume walimkataza, wasema Bwana Yesu, namna gani mfalme unatamani kuenda Yerusalemu, na huko ndio walitamani siku moja kukukamata, kukuua, tena unarudia huko? Anasema ndio, sasa ni mwisho wa kazi yangu, ninaenda kutimiza mwisho wa ministeri ambao Baba alinituma. Nitakamatiwa na wenye zambi, nitauawa na wenye zambi, lakini siku ya tatu nitafufuka. Haleluya! Watu walishangaa, wanasema hii si kitu ya kawaida. Watu walipuuzi, hata mitume hawakuelewa. Walisahau kwamba ule ndiye yule mtu aliyefufua Lazaro, aliyefanya siku 4 kaburini, akamtosha kaburini. Watu walishangaa, walijiuliza itakuwaje akufe na afufuke? Haiwezekani. Lakini walisahau ishara kubwa ya mwisho alifanya kwa kumfufua Lazaro na kumtosa kaburini. Mungu atusaidie sana. Wakati imani inatikisika, tumtazame Yesu na kuangalia maandiko inasema nini. Sasa na hapo ndipo Bwana Yesu Kristo, wakati walipofikia kumkamata, waliona kwamba, walisahau kwamba anaweza kufufuka siku ya tatu. Tutafikia ile somo kwa siku inayokuja katika juma tunakuwa ndani. Lakini kitu inanibariki sana hapa, wakati Yesu Kristo alisambaza watu kutoka ndani ya hekalu, aliingia umo. Tangu ile siku ya kwanza alianza kufundisha ndani ya hekalu, na viwete walikuja, wagonjwa walikuja. Alikuwa naombea viwete wanatembea, aliombea wagonjwa wanaponeshwa, aliombea wenye mapepo zikatoka. Ile siku ya kwanza, aliendelea kufanya kazi katika hekalu. Yeye ndiye akaonekana kohani mkuu sasa katika hekalu. Kitu inanishangaza, sababu makohani wote walishindwa namna ya kumtosha ndani ya hekalu. Makohani walishindwa namna ya kumzuia, akakuwa kohani mkuu ndani ya hekalu, akaanza kufundisha watu humo na kuponyesha wagonjwa, kuponya wale viwete, vilema, akafanya miujiza mbalimbali. Makohani walibaki nje ya hekalu, kazi yao ilishia pale, sababu kohani mkuu amekuja, ameingia katika hekalu. Bwana apewe sifa. Mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo ni neno la baraka sana, juma ya baraka kubwa sana kwako. Ikiwa unaelewa mafundisho yale mazuri, ujue kwamba ni baraka kwako, ni baraka kwangu, ni baraka kwa wote. Acha juma hii ya baraka iwe yako mpendwa wangu, uiteke iwe yako, na uishi na uitembelee hadi tutafikia kwa ile siku kubwa ya Pasaka, ambao itakuwa shangwe na vigeregere kubwa sana ya kuonesha ushindi wetu sisi Bwana Yesu Kristo kutoka kaburini na kutupatia mamlaka ya kutawala na kukanyaga mamlaka zote za ibilisi shetani. Acha Mungu akubariki kwa ujumbe huu nzuri, mtoto wa Mungu. Mungu akubariki.